Narumpayu Nioskum, Kachananam Daki Padba, Gabriel Nyotar. Ukertong MP Lok Sabha, Jongka Voice of the People Party VPP, Dr. Ricky Eje Sengkon, Uloong Bakaseng kala dep krekot, kala dep thok ru yaka exam henrei, ka risol ne ka jubah, nakipaj ba an abbek, hado ka saw tari ujal leo araja aprosa. Kani ka jingkaren baru Dr. Ricky, ka long ban sengap ika jing sngau jong u, habakas nginyaw vot, ka sa satang artayo, ban kenjo siya ka saw tari ujal leo araja aprosa. Kipaj ba ka jelam mekalaya, kata hasilong batura konstituensi kila dep tep vote ha kat kandai ter uyayong araja arposau Dr. Ricky uloong baduk menta umla ban yo jing khen namar umla ban yo I habaki pai ba kirai marwei ha jakat tep vote nrei udan jing karmen baki pai ba kin rai ka babahatam kumbangi la tre sitom ngila pen syai segi pai ba ha kapor election kalong ru kumbangi la dep krekot ngila dep thoru ya ka exam bat menta in ap satange ka juba phaka sautari ujel liu araja aposau ulaong ki kertong ki balami madan ban aireng hakani ka election MP national constituency ki dan hadu henreungut kata Dr. Ricky Eje Sengkon naka VPP Mbak Vincent Pala naka Kongres Kong Amperin Lengdo naka NPP Mbak Robert Jun Kajarin naka UDP Mbak Lakon Kema bat Pitar Salam kumki kertong simet kani ka jing slem banyo ya ka vote ka baki pat ba kila dep rai hakakat khandai trik yayong kalong ban ap lang hadu ban depen dep tep vote haki wei ki jella khnang ban yo nyau lang haka ju ka sngi kata haka saw trik jeliu araja apau saw